methodology ma quantity research e me ka quantity and quality research methodology nga menge so so ole mea la le ka koilongi e kere e oisa umala jamo la mawa la ba kuifafu a wa le fisili konwanga le nga ofisili nyelo mafafa fa fenga oka so se mea e te mingi samo e ke oka mai fafu e la ba kusekala mo al fisili langa le la ka ko ma kwa interesting na ka ko topic le ka ko ye ka ko ke ngofo ka ko mo ka ko fisili siri yange o ya oi a e oka sa o loa mai fafu hai ka inga ka oka sa o loa mai fafu i sia ko ava pe wa usi o wa ule ke ngofo ngengi usila ori kele o ma ko ngengi usila e ia ma ko fola au o vaila au o ofu o se e vai o le waki ma ko ke o ka mai Amerika o isi aulo ma isi fili aulo o waki aulo ma ko ke o ka mai o i Filipino o Malaysia ia o mako TV le no TV le Samsung o ka mai o i Singapore ioi e isi au fala au nga whakanga makua o ka mai Amerika fala au whakanga makua whakamarosi au ka uio fala au whakamarosi au whakamarosi ilo ka kingo o ka mai lai o mea lai o kwhea koe whakau whamamala mai ia le melea e whaongale me ko le online yes e whaongale online le order mai ei mengi oka mai ei mengi whaongale inka ngeki me penga ale mea lai whaonga wal siringa whawhelanga peire okada e lengi oka whaakala fungwhai no wait no hold say no hold say va pege e ke o kase me furi no hold say you have to pay it a venga pay credit or visa card when lua me is a credit card is a visa card sometimes it only me kas but perhaps the visa card le wa powerful kemini onga ye longa visa tablets e ko le me ko le visa card o la ye le credit ko mo mai o le visa card e international ke le longa ba le renga mo le visa ho ila le o fa ilo visa ke malanga ka ulo le pula le visa kusala le ba o le simalo international e melanga mo mai le visa card o le international buyer international customers o le va o le customer la international mai disi akungu Nei whakau mai langa o loa ilisia kungu. O le fisili la le la kali mai Samoa. Se kali mai se kanga kairunga i whamone mori. Nei la kali mai lisi uso lea. PayPal. Yes. PayPal lesi. Ai mo mi ala le PayPal le visa card. Po asa whawale. Yes sa oe PayPal. But o le PayPal o le app. But at the same time. E mo mia foi la le PayPal le visa card le scala. Ba le app fa nga la le PayPal le pay e ave ocupe mai la bank ave con le PayPal e o calor le PayPal. Le coupe le ave con le bank. O la wa coupe le wa cu con le bank. Yang le scala lola ia le app le PayPal. E oka mai e iau o loa. O le kaime ke alu whakumu ai lau o inunga le PayPal. E mo mia lea. Le e o lau visa card. Mo mia le e o lau bank card. Sidi me vanga ngai. I akungu. Ese fo ia PayPal ma o la kou diskala i lea i ngu umale kumaro.
Ale kat la le ma singa oka mai international order. Products. Awa ya bisa. Al sili la. E kofu ya. Au ai isa mangi bisa kat. Common sense ah. Bank transfer, yes. Never mai ya sunga ya perelini la meko masoi. Ole bank transfer. Ya. Kasinga payment. Ai. Bank transfer e masangi le vao a inga. Le vao ka ika mara kampangi. Vao ka ika mara sikanga ka keiloa. Bank transfer e fai lunga ele fai angi randoms. Ai randoms pe a fao ngā le mele bank transfer. I lesi a kungu. Sea happen me ngā money transfer fai me ngā bank transfer. Bank account. Ja, link maar een bank account. Yes, per finger payment. Per finger payment internally, make our local banks. Our local banks happen, ele mele a mai le tunu. Le ko kele lo so songi me fa tai lava. E amana ia mal fa lo to so swani mai. Ela le tau fa amtala ina mai o payment. How we pay things. But remember, just to give you a reminder. O le kaukalangoa i le vai fafo. Fa fea langa pei le aisa lea. Fa fea le au whakau aisa lea. Le aisa moa o nga oka mai lako aisa. Bitcoins. Saulis kalia bitcoins. Ma ngaia le sang noanga a telo ma lasi. Yes. Bitcoin. Fa whenanga maongi Bitcoin sa kangakale tamu. A telo malase. Mana ia lau tali telo malase. Fa whe o lefisilia ngale o wakunga ia oelea telo. Se uso telo po si a kofinga o telo malase. Awale le ika au pe o lefaasoa le baku. Le wifi mai Bitcoin. Yes. Mana ia. Fa taimo le Bitcoins. Alfisili. E langi Bitcoin sa le au sambo. Leku le ia leisa. Engi PayPal la la ba ngale samwa. Ngai kamaki e ku fares. Ah, ka koma fo fau le wa pakuri kai nga singa lua mink. E ingo la ki. Pa mo le molekulo le tunu langa le ingo. Al silinga. Apa ole ni? Ang ole ka ka milo le wole angat. Ole kalimongia samo. Ele aingi PayPal. Sio ka ko kumu. Elo ka yengi ka ko lo fonga ngale PayPal. Male Bitcoin, male bisa. E kau feo lolo ku e langa le bang ka kala mai. O vai de news nga Saudi si breaking news. Fa ko failo se bisa kata mangi credit card. E yang ar credit card. Ele se bisa kata se banki samo. Nga credit card. Yeah. Ai sa nga o ai nga o kanga ka lengo ngo fuini sila mauskadia. Lai o isamo. Lai em fainga oka mangina ko o loi fa. Yo. Fai puli. Fai mene kani ane sunga ya telo. Telo malase. Po malase. Ata ya telo tani mi fai mai o Bitcoin na fai puli. Ja, Bitcoin fai puli. Ake loko. O la nga me o Bitcoin fai puli. Ere yo la jamo.
ia kailo. Au ngisi ngā baenga mangele kali lea telo malase. Bitcoin. Wai kasi ngā super money o super you know, operation ne ngai mea kau money, kau kupi. Ioi. Ma nei tali wa mai talo pa pio. High profile mo money yeah, amongst them. Yes, ma nei tali na pio. Ai pe o le fisili le wa watu nei tato tunu. E a mesela o mai mo mai. Ile te le o le operation ne le nga isa mo. Ma le fisili le mpa kanisis. O ile o ka mai isa. A fa yo a ule ku le ia le isa sa mo. Debit Mastercard o tala lea to i ngā utawai. Yes. E mea ka o debit Mastercard. E Mastercard. Ale fisili. E langi debit Mastercard di samo. E ngi card le o ka mea. O le Visa card e fa mo ia o debit Mastercard ma Mastercard. O mea ngā o mea loko kongo le kungu ia. Pe o ka kou. Ngā ua kele aka ko kariwa mai ioi. Ai kari wha loko mai kongo loa kungu. Kongo koua kungu. Ai awa ai lo le ba waifafu. International. Le kala piska avo idini. Newe kulo au e. E ngofu lalo piska o la pisi ya mele kala ngomai. Yeah. Afe mai pesca vai fo. International. O le la kalango kia ke o kousa mo fa mole. O le ka ke kalango. International. O fisidi na le Samoa. E ye langi kangaka. International Samoa. O inganga international o ngofu Samoa le la ke o kare isa. Ha? Hikari mesis. E nganga ka o whaia ngi lako. E whawhenga awela le kupi. Kasi ngā fisiri ke lea. A umangela le wa umangeng whakaule aisa. Whakau mai le aisa. Mangkua le wa umanga siao le. A lakul ka ngaka le whakaule aisa. Wakul kupi ko kom. Ngofolo le au waianga whakau aisa lea. Maku whakasi. Mangkua le masangi whaari. Mai o swa inga leo leo le whakasau wai. Leo fa ingon ngi ala se kesa. O le fesili la le. O fe ave ele kesa la. Fe ke ue. Ia ike nga ke ue la kou la kou fali. O le kari sa oanga. O la ke ue la kou fali. Ai. Ele umbi ele ngofo i pe fali kupele. Has to be something ave. Avere kupele i fafo. E kaunga faise awala. Faise awala. Ia o ere kupele i fafo. E oka mai ere isa. O lea le awala. O lea le awala e o ere kupele e koleki Samoa. Lea maua so o akwe leo le sau TV. Lea kake wa aia le maua leo kupe ia pea o ngenga maua le awa isa. Lea maua le mai wha mau nginga le kake wa ai umma ia. Alvisit ke lenga. E whawhewhea la nga awere kupele i kongo le bank. Wai, no wingo la ukala. E le aise si a pe awere kupele le IPC. Ne ele le IPC ave e ke wai. Nanga le IPC o mea ka wai e kise. Pe awere kupele le official le vai. O le alamukanga ruenga e kau. O le mafau ka kou e le rei mafau. Kasi alme ave ke ue. Olea. Farkupi. Ave farkupi. Olea silila. Oa farkupi la isa moa. Oa i farkupi la isa moa. La ave e kupe e moa la isa. A oa i ngoa ka ngaka. La isa moa. E onga ia. E onga ia ke unga kupe e ke uire isa. Makuama ngai arga pokala mera songi. Onga o kufesiri umaya. E ka kau iso se leo so e sue.
o ngā o iai longa sina fia. A whaila e le ise leo, e o longa sina fia, le mena o whai akua. Ia le ala ngā o ngofuma la lau le vā leo al meo leo. E ala ngā konga sa o au ka lai whai. O ngā le aka maila ngā wha le mawhau wharka ngaka e le leiri sue. Le ala wawa koe ofisiri ke kele ngā, makua ke lea ofisiri koe la poa. Ele iai ma se polo kalame whaasala lau. Ai ma se kangaka whaasala lau, media or whatever ngusi pepa, po wai lava le mine lau langia sa moa whatever. Ele i whaia e se siri ngā. Ele isu ea hoi lau kari lau. So isu enga le whaia. Leo kari mai ngisi wha mea Western Union. Kari mai ngisi wha mea Pacific Commercial Bank. Yes. Ai whawhiwhea langa ave kongo Pacific Commercial Bank. O lale ingoa le ke ua. Māngia, o lale a whaila le Western Union. O le ingoa wai le kongo le Western Union. Wa ngā lai lua i lua. Le kangaka le rāninga la isa. Ai le kali e se le māngia. O la usu enga ma le mawhau common sense. Ka konga me le kua. Ai a whaiol kangaka wa levanga mawhau wama le levanga whaiol ngei mea kausu e. Kausu e. Au whalonga ku fwoi kongo le ku whikou wha inga i ko kongo le palimengi. E le ai fwoi masesi al palimengi. E se whai punle a pe o ia i sanga kala. I le mele mo o i kakara ngohanga le asorangi. Ale vesiri, e sea. Ia le wakari mei se kasi fo i o sui ringi kai au. Sunga ia tia kalolo. Eisa account. Esa o ia iskamara. No winga ale i rola skangaka. O ye songa ingoa le ala le ingoa le account. Le ingoa fa ingoa ia eisa account. O i le kangaka. Ai le ye, kako wa ai. Al sirke lenga. Makingoa la ai ei se kangaka fai news. Se kangaka ole a mawal kak pokalame. Makingoa la a halu fo i fai langa ia pokalame. Malu fasalau anga lenga ia. Enga ke leo. E leo ol mafaufonga le fsiringi el mele. Makingoa langa o kako. Ole kele i ole a wakamai. Le au poko valea le yengi. E maua mailonga poko mai le skangaka fasalalau. Ia saulo le fai mai o ia e o nganga mea ia. O ia nga sa idia mea le maua. E ili skak pasan lau le o lang e isi. E lau langi ngi kau ke o lai. E fai ale mea nga. O ki ngā inga o e ka sok e mea. E alu fai mea yang fasala launga. Ioi. O sili la ngā le usi e koi saa moa ma le nganga whaalo kere. Ma kua ke lea la kako sili ngi asu. Mai whakupu mangaku. Makua, Wai siri nga. E le mawhai e sesi, ne mawhai e se kangaka, o ngā lafi ai le mele. Awa a whai e iai se kangaka, lai e isang account le Western Union, po o whatever bank. E mesel ANC. ANC le bank piko siri nga, ma le Western Union, o le ngala le Western Union, o le money transfer. O le money transfer le e iei longa le siskepu. Le siskepu. So, at the end of the day, e maua nanga e liko lais le Western Union. E liko. A fai e liko fo ila le bank leo le ANC. A wai liko fo. It's all liko. E makua i whakula fungo inga ke unga kupe. E fisiringia fo e banki kokong. Not only e fisiringia kupe e waku i whafu. But o ke unga kupe mai kongo Samoa. E fisiringia. The source of money. Siringia. A e alo e whai sau bank account Samoa. Ka ilo ia ipo wa e o olme kau kuranga whapisingisi. Wow. Na ila o le skala whapisingisi Samoa. Me kau mei o ngawha masusuanga. Ai wa penti na ulai sengi.
Inga ua usau ngengi usila. A wale fa ua uang koe fa fau. Ai ile kaiminga ua lo e ka kalala ula isenga fa pisingis. O mea nganga pisiri mai ai. O le ala wala ngā kupe. O le ale ingoa lau pisingis. O aua ngā va ai fa kingo lau pisingis. Le ngā maua ila ula isenga pisingis. Isa moa. O le ala le penke ke wei lau pisingis. Le na ke wei au kupe. Pauka sa moa. O mea umai alu le process. So se mea. So se mea. E alu ma follow uma le process. O le fisini la le kurai mai. Faila o la kouye fa puku kupe ia. O fena fa puku ma vei. E ise la kou ba lele. E ise ba lele la waanga ia lele ange ma le kupe lea. Lele ile ea. Lele mai lola ia le i fafo ba koe le isa. O le kali ele e ise la kou ba lele. E lengi la kou ba lele o. Ia ka ilo le pou. Po okungi va lele le pou. Pe o mea ngā ulanga o whainga ngā mela e kufai konga Columbia. Whao ngā mea va lele la iki voi. Ngā kule trapu i lungo o maunga. E wā lesi mai la lole mea lele upa u waku. Alvi siri la. Pa whenga avele le kupele le wa maua le wako leki mai ngai konga la iksa. They collect a lot of money. Venga ave lunga a baku i fafo. Orisi vai fisir kele. E kalia i fafo le kupe Samoa. O kalia i fafo le vaenga le oka mai e sar kupe Samoa. Mari kele o fisiri. Usa walanga ulanga langa ma fa umi kankalangoa i. Onga. Ole sa songi ke ale i leo e ka kaunga i loe leo la por kalame lea. Ma makai lo langa whakele ma fau. Wai peong oba koe li sia o post. E le statistics ia ma fau leo. E le statistics. Ole upu le statistics. Ole strategy. Maua mai ele ngonga le statistics. A strategy la lo ma fau. Whakau mai ele upule statistics. O ka ngaka e mawhawhau e whakakianga ma mau. E langa ma ai ma mau. O le ngaka e wa ai aku rumal ke fongi le ngapa. Ka ngaka e makamaka mai e. Le wafe mongu. O ka ngaka e makamaka mai le leo koe o mai la reko se lau. O le kokele ngaka ko. E ngaka le wa ai i rumal ke fongi. Aku akur ke fongi. Ele o ele ma fo ko kiri. E va pe ngar ko ke lo wa ko le fenga luenga ile ofiso leo. Na ave ma leo. Ai sea. E ma fo mai. Ele o lava i training. Le lava facilities, le lava training. E urumba lo. Wa ma sangi ne circumstances la ya imal environment sa mol fa urumba lo. Ma ka wa le lo mala ko. Ka wale inga leo ai sea. E leo oi. Whanau kele ma songa. Ma o e whaile upu fuile a keriso. Ko o leo penga ilo loko. O le kali ngā malwhawhika auli o ngei mea uma. O le ko o leo penga ilo loko. Nal mea ringa ko leo penga ilo loko. O lo ka ko ma fau ngā mele kua. Ngofo ka ko mwhalau kele o ka ko ma fau. Wa fisiri ke le nga. Ai se a mea renga ke le ro wa uma fau ma maua o fisiri e wa waku. Wa o fisiri nga ka unga. E o fisiri nga ufa kupua. Ai o fisiri faso e sui. O fisiri faso e sui nga ka mai. E ko nga fisiri ngia. Ka unfa nga leo fisiri ngia. Ka wale a peo o se leo. Ka ma fau fa strategy. E mwala i. Awa e kaunga yeile account. E ke wali kupele a kupe Samoa. Mangko kupe Samoa kupe ye ao mai trucks. Ne ao mai isa. A mai lola ye le ave kongo le bank. O i la fisiringia. O ai la kangaka le yeile account e kongo le bank. Le ke wai kupe.
O ai. O I lo lai ma wai la ngai. So o se kaimi pe o whea. So o se kaimi ka kala ise account se si Kongol Bank. E fesiri ngia le passport. E fesiri ngia le pe whangau. E fesiri ngia le ngofuanga e ngofuai. O le ngu mela le telefoni o le ngu u. Address o le kupe. Mea umma. Siri ngia so se kangaka e ka kala sanga bank account. O mea umma lavanga e ka pae le bank. Pe Western Union. Ne fai me isi Western Union. E alanga e se bank le Western Union o le institution. O le mea ka o le financial institution money transfer. Mea ka o money transfer. Paunga la kumka fai oi. I could be. Em whainga whai me hei ko inga mele. Pe a whai la. O le kangaka le enang account i. O le langa i le mwhainga karia le Western Union se account wha apea aisa account. No. E risi kankai ngoia aisa account. O mea umala e kariman ko whare Western Union. O le makwa strict wa ia ala ko policy. E le mwhainga kala ko pepe a le lei. Fule spelanga ko lo wingoa. E vai wai o ai ngoa o lo wingoa moi. A wafisiri ngia le Western Union. Alo Western Union me ke le laulangi so o laulangi. E po le a le lava le ako koa wau evidence wha maungi ai oi. E le mwhaianga nga mwhainga whaise operation ko Kongo le Western Union. Ai sea, e fisiri ngia le Western Union le sa o information o oelea. E o whaila le bank le o whaak wai. PSP le sa moa. La ele PSP. Ia mal ANC. Awar sa moa commercial bank ia. O le bank ala kou sa moa. A whaila. Whakaika inga. A whaila o kupele ko leki mai kua. Le aisa. O mai no la yuka ngakanga abe i Kongo le bank. O aila le kenge o ile kamale Kongo le bank. Le fai ka waku pera wisa. Ba ngale isa. Kasi ngapsi. O aila ka ngakai Kongo le bank. Le kari yanga ku pera wisa. O aile ka ngakala pule le bank. Ngaonga ka kala se account ala ba ngai. Kasi nga me fai. Ele official leo male makanga ruenga leo. O nga alu lako investigation. E ko kongu o banka kasi. Em fai nga fa o nga ale lako jurisdiction. O la kou lea. Ole malu ole malu. Jurisdiction nga leo. O wa leo. A fai wa usi leo. Kaimi a pa, say for example. Scenario. O ke kuilunga. Pa o ngara ua yak na u power. Anga leo e longa power. O lale power leo. E power leo o ianga ke arrestinga ka sori kula fong. O ianga ke overridinga. Le interview winga ka o lo yangi masalo miyanga. Me ka le override. Overruling or se me control se fa fikauri. Overruling. And there are things going around and scenarios, circumstances. Ma le area la yai wa sawa makanga besi. Wa escalate time, escalate se besi. Then, if there is a police officer over there, he has the power or she have the power to what? To overrule and control the crowds. Yes. Mea ngai whai leo. O le leo makala o leo I loa o I o leo. Alanga le whaunganga I sa moa o lako kiuki. O ngole mea lea. E iai o lako wala awinga e lako pela o wala awinga o I o leo. O le longo wala awinga o I o le whaipuli. O longo wala awinga o I o le mingska. Ai le malama. I o lako kiuki la whai. O le ala fo inga re kele o whawhika oli ia.
o maua ai le malo ka ko ma le mau kongu ai ma le e fucking ngongo ngaruenga. Ma sawa I loa ma le kele o corruptions, ma le whawhika oli o le whaiki o inga e le mamanu le kungu. Onga. O le malama ia la ko mea lai whai. O le nei loa la ko kiu ke kau onga whai. Ma le nei loa whaalau kele le mawhau. Kanka e thinking fo lea ka ole. Open-minded person. O le thinking positive. O le kanka fo le e optional. E le la kuka ia mai le mea kasi sa urongo fo. Le ai. E le ungi mewa lea fo ilo kaukara. Sa ngaka e ka mai maloloko ko fa. Fape nga. E o aku I o onga le mama o langa vai. E le ngaka luma ke fongi le ngofa koe. La ka kome. Ale aku pea I lau faa au kaukanga mama o sa moa malau mai moa. Faa fafonga mai malau mai moa. Maka mai anke au nyesko nga. Ia le ka ka upurunga. Ale ka kome. Kako me ia ku ia ko leki filo. O le longa kolu wangi o poka la merkingi leo ko leki filo. Lea nga lau wa vale inisio kama kai kusikala. O lea nga root faali nonga le mingau. Ile mamalu sa mo ngai kamama ngai kinga o ngai ko fafinge mauso. Sa faile la ko ke e le aso lua lima. Aso lua alba aso ngi. Le nga wa kwaia sui po iole. Le atu no faile la ko ke. Alwi foi kenge nga faani yange ngi sio fa upunga. Malo ma fa vesi. La fong fam kalanga ile kan te nga ele a feia. Nanga le leo. Maso skang ka whainga ruenga le malo. E ka kau o ngā usika ia le code of conduct. Kau ngā muri le mea ka o le code of conduct. E le ngaka ia le policing rules malako regulations, applications, malako o le oath. Ai fo e marka yala al pisasi. Lang al pisasi o le pulenga malo al malo. E pulea ka whainga ruenga uma o le malo. Ka whainga ruenga al malo ka ufa aperka ngio. Public servants. Ai pulea mailai o le pisasi. O le sifo ilanga maenga ka pulaa. E whaafo e le pisasi. O a mionga ka waloa. Ma mionga ka usiti. Ari kenge la leo. O foi a korik. Le leo le ala po e improper. Peise saiso se me valea ku lo samo. Le nga faia ka winga le mi ngau. Mai le se kula fongo e sidi yangi kula fong fa vai. E le ai mas ko fe au leo ko ke ka fi ai. Mai le ka fe sidi ngia foi se pe mika. Voka fiele le kula fongo le lea. O le kula fongo le wako aku violate. Mo leo uma sa moa ngakala ko ka fia e o komisinga. Au mai e komisinga piko siringa fa vale valea. Ile lalo langi o leo. O oe le komisinga piko siringa sauko komusa e leo ongo la walu ke makamaka I meo ia ho i orisami. Wapawanga le menga zai faya. Pai mio e na whanua. Nga e alua I kai ngā le pawarau mea ngaru makamaka I ako marie. Nga ako lau mei. Ia ngai saulone e ai lau mei e kongo leo fiso leo I lau mea. Nga whai kenge ko rua inga. Nga whanga ngau ia o e kurau sa mua. Lea lai mai fwoi kanga ko lau au whainga luenga. E le iloa whenga ngui. O ngā fwoi e le iloa e oe ngangu. Ia kua ia ngangu wa mea o le ua ula kua o le mea o le jokes. Wae so skanga kai e papenga.
Ai, ole mele ole avoia. Ole lei loa whakingo ngā buenga whaleo leo. Pēaka kowa ai ngei la I whakingo ngā leo leo I ngā ka ofi le mamalo le kungu. Ole mamalo le kungu. E iai le lang ko special loa. Kula fongo whapikoa le mamalo le Samoa. E le mo o mea se whai o se pē mika. A whai le pē mika. Pe o le mene o al pē mika. E whai e le solo ke. O le mea wha HRPP. O le mea ngā create pe ngā whausia. Pe ngā pāsia na HRPP. E le se mea ngā whai e le kungu. E le se mea ngā whai e kua awa mawai. Ngā ala ngā mari riu kako kua ia ngā kako sauroko. Inga ia maua kako savali. Savali file mua o ngoa ma le rokea sisi. Rai mea ngā lenga kakava le inga kupua kamsese le lo file kopi. E sea. Wa loke fua. Ar savali le ngā haru savali file mu. Savali file mu. Savali le ngā savali ngā kuai. Nea fionga ia kupua kamasese o le suli o salamasinga mai le ngafa o salamasinga o le ngā kupu. Kupua kamasese le lofi le kodu. Makama inga o kui maleli fango. Mafau mui ngā muringu u mua mua. Ale ale mea kupu. Ngā loke fo e leo leo. Ai leo ngipsida. Ale fe waka wari ali mai I leo mai o leo ka loke le kungu. A o ka kou waka ngaka. Ole kula fongo piko silni ya le nga o inga ai. Ole o mai o leo e koe wha ngaku mai a Samoa. E koe o mai e koe whaile mea le ngaka kawale inga ai kamasisi. Koe whai ku maanga a meo puaa kulau. A meo puaa. A meo mangu. O ai ngā renga mani diu kua a o Samoa. Ngā langa kua kasi Samoa o ngā ole ofo inga ko le ola. A leo o maika ngaka ngei leo pa ua. O ai a inga o ngei mangu. O ai a inga o ngei mangu ngā whaalave lave le akungu. Ngā whaalave lave I kupu makamari o le akungu. Renga waku malako pepa. O konsiri sire isa mo kere kau whai akua. Ae o la uakala. O kele kai o pewhai. Langa le yaka kaulea sa mo lo iei le whaamai. Waenga se furu ma le kodu. Waenga se furu ma le kodu le whaamai. Ioi. Waenga se furu ma le kodu le whaamai. Waenga o whaamai. Dua mea le whaulai kumai runga o. Whaavai sa moa man whaavai whaapalang. Ioi. Helang o pispisai meange. Langa o ore suli. A ore suli o e ngā mari riu I mea ia. A ole si fo I o great grandfather. Ngā loka I vai mea. Ngā kasisi I vai mea. Ioi. Ngā iwa ngā maliu si o manko great grandfather le ngā. Whaumui ngā. O ngā o ku maanga ngei a leo. Ku maanga wha leo ngei. O le fia pupule kuku I ka ngaka ola o ka ngaka o le kungu. Ae ngā alanga kupu. O le kamu whai o lo whaumui ngā kākou. E whailanga solo ke kei. E ke kei mai e leo ngi usila. Leo ngi usila ngā waku e ka whanga me o ka I whau. Whai mei o asonga. Sa whaile kula whonga ngi usila. A winga lo leo I kua. E o ma meo whanga. Kasi iwa koru sipuru. Pa solo kasi iwa koru kasi. Kau sanga ngai lua. Nei lalo ka whaso piko Samoa. Ale mene ua whakala kua. Mea mongi la wanga kupu ila o great grandfather. Whamui nā tātou. I papai puleia. E waku la maile e ka whanga. O le wharifonga o le makongu. O le au mai nge e le au mai kau le al makongu. Wa whai le whai unga o le a ve ese le whalo. O awha masanga au onga sa kūru makongu. Sa whai wha maa losi ei. O ka maa lo leo au onga.
Sa ka au onga onga sa au onga ya sia mangi ma pereka ngia mangi usila. Al taimi leo ngi usila. Sa au onga kan kale ngale yang fai ngua o afa masanga au onga. Al fai ua le ngā ruai o sanga. Wale a koa le ka unga le ngoa afa masanga. Ku lores wa falanga kasi ia suri o whaumuinga. Ai wa uka ua le upule a sanga. Onga o lai lalo whamomong o sanga au onga. Sanga au onga. O le kangakale o sanga au onga. Ku lou o suri mau whioi. Langa walanga. Ai o le kangakale ngā alu susu yang ipsila. Ka u ia ngai ko inga. Me ko inga ia ne whaku i ese. Kai mi wa makanga whaku i ese le mako ko inga o whaumuinga kako. Inga o whalongo mai. Wa kangaka bale inga ka masese ia pia. Ala wa ku mai kako mai sawa. Kasi rea ka maringa ku malosi mea sakpai kea ma palau. E o ia leisi wau. Pule ai. O kangaloa. O le la ulu. O pāpā. O le liru mai yawa. O fau e kea. O le kavui. O le ngasu. Ioi. O le lea vaise ka. O le ngiu pursu. O le aloa li i awa ai. Nisi ngei o. O ka maali i o palauri me sakpai kea. Tāku kū mālo si mene kai mire o whamuinga kako. Pau fo leo le ngu ia sa mua ngā lako fasia le leo leo. O le ngō le leo leo. O Sergeant Graham. Sergeant Graham. O Sergeant Graham. O le ngō ngā le leo leo angi usila. Ngā no waku kai aku ia isi leo leo kokolu. E kokolu ai leo leo ngā waku. Ngā waku isol whangua. Iwe, ngā waku kaula le waa i ngā kai o sakpai kea. E waku isol whangua, e waku i leo leo kokolu ia grandma isi leo leo. Waku na ia le ka whanga mai le ka kaa hoi le awala. O mea kaunga koe. E aunga le nako sāwari. E waku e kamwhai e. E loka ia paumi ngā kako. Mal ko inga ingo ia kai makua. Mal kama ingo ia vai maa. A vai maa. Malisi kau le e ngoia korosi. Kolu lam kangakala mako ngu ngā fia i mene. Ile kasi iwa. Ile aso sfuru kolu o iu lai kasi iwa kulu se furu. Kopu o ile mene whamkala inga. Ole mea langa ngā o ia ifa tau winga kamai. E okula wali i e whaila ko kawhanga ngā mai de kūrau le tunu. O lai whaile fongo le ngu. Ai sa o. O songa mua. E le ai se si whakanga o ngā koe sa vali. Ai se si whakanga o koe pisa. Te awhai whongo le mu. A songa mua. Le o mere kaimire o le mako koe inga. Whaumi ngā kākou. Wha sa se si. Ai se si koe pa o. Sa o me unga. Oi e whake ia le mu. Le pāle whanga. Waka pingi le mai le ae. O le meilo le ngofo i kua mai o ko inga. Le ngofo file mu ale mai. O le ke i whape o le awhea kura wari. E ia awhea ku usol whangua. Kuri oso i lalo. O aku rola ia le a whapsanga. I leo grandma langa au kau e ko uro leo ngisila. Langa kuri oso i lalo kama. Pa o nei, a mene kuri aso nalo, whanga koe le rino gram. I runga la salfa mua. Whanga le maile. A whanga kongua i lalo mai o le kia o le whale. O le kia o le whale le. O le po e kia la e ku o le whale runga o le maoka o le mako ngu. Mea ka o whale ulu. O le malai whongo le o le mako ngu. E a whio e le pāpā e a le upo au. A whio ai whau mui ngā masila whau. Lala ka i airi ka mai ka i o le alo li i o le kai makua o le alo le kuia kua. Lau whi kalainga mau si. Ma le mamalu ia ke o e saru i kong. O lai whi whongo le mu.